Ethukagia kagita kamwanya kana ethukagia mwekuru kagita kanene na gakatha gutigira atu kwina mbere kwa gitwikaga muciari na gutwika mami kuma kana gakiriraga ng'e gukathambia gukathomithia na gukarutana koneria mantu mwanya mwanya na gatwika muntu umunene muntu umugima ora athia na mbere kwigwa gitwikaga kionikia mugongo na ende mundhere ntwe okongwera bamami betu tukaina mbere kwigwa twikungwagira bamami bonde barabethere tubakina mbere kwa bakithukagia kanya kamwanya gutigira ate na bago iba ukura bwega na gumwana twakuria tikagita kara kana ntuguteno ibwego kaina mbere kwokiriririkana muciari gwaku na nja ya kumutumira no kanyamwa karuma akamenya kinyawe na aciarire kire barabonde bari moyo tukabera happy Mother's Day na kinya barabathia na mbere kwigwa bakithiaga mbere ya weru tukabera banogoke bwega na araba mami na tukauga ibathia na mbere kwa bakithukia kanya kanene gutigira ati bakoina mbere kwigwa bagiyotanaga na gutigira ati gutwika baraturi muthenya wa emundi kire bonde barabara ithite Meru TV ogorobwe emundi tukabendera happy Mother's Day. Kwa togeni kire metha yetu ya ndeto gorobwe emundi nkirigagira kura kunthe watinda nutindite bwega murithire wa Meru TV endi na mbere kwa nkithukia kanya kamwanya kwa togeni kire metha yetu ya ndeto kawithira bambitugani family nazo kimathi mwananiria wetu wa mathithio ni Jacqueline Makena na chetu tugachamberia kagitania ka Gatwamberia na chia munino mutongoro mugongo Professor Kithura Kindiki arethiretwo ariongete kaunti ya Meru muthenya we mundinara ntere cherije kanichani ya Catholic na arethiretwo akina mbere kwa watanirite na governor wa kaunti ya Meru Reverend Isaac Mutuma Mtwethinkia ajumbe Kathumba hareo mujumbe wa Central Imenti Kremangoshine mujumbe wa Tigania East mheshimiwa Mpuru wa Bori mheshimiwa wa South Imenti Shandra Kamwiti katika tongole bangi Kathumba ma MCA na Kenya speaker wa bunge ya kaunti ya Meru ara kulingana na ajumbe bethere bakina mbere kwa bagitari na kuga bakaina mbere kwa bakewatambaru kende kenu ntuboru tingwe bwega na araba ugete Kenya bena wirigiro bunene ate 2032 mutongoro mugongo akaina mbere kwigwa kiumagarugariro arwa kirimara na tungi bena wirigiro bunene ate mutongoria uyu akethirwa are Professor Abraham Kithura wa Kindiki mwandiki wetu wa ndeto Jeff Wagituma no gutwamberia na riboti ino Ndiunga ja kaunti ya Meru aria kinyite kiri gicigo mbunge ga Central Imenti kanisa-ini ya Katholiki ya Rije kuma Central Imenti na ariungite kanisa-ini ya MCK Mikumbune aria mutongeria uju wa kuthingatene na atongeria Kathumba ba kaunti ya Meru batongeretwe ni Governor Reverend Mutuma Mtwethinkia bakiaria jumbe ba Meru batongeretwe ni Mpuru wa Bori ni bameneretie atongeria bakugitania kaunti ya Meru Kimeru kuwa kaba muntu ne kaba muntu kinyake nuka kinyakera kinyakariata ikaba muntu mwana uju mwetu antu Meru community mwana uyu mwetu katwara kwanwe antu bakano bantu batano baene bakototiania baene talaka baene menti baene embe bakara tuike kwa munyororo kayo yakunate kayo yakamba kayo wetako batu tunena kuwa kivera kimeke mutana wetu kwina mutana wetu urawi wa muru wetu urawi wa family yetu urokwaria Kimeru kira tukwaria uraumba ututhwaniria zaidi ya antu barabangi bakwenda tukacia turea Meru ati no batuthwanirie bwega kutusinda twingwa we are supporting the government of Excellency the President William Samoei Ruto and his deputy Professor William Kindiki. This is the encouragement of the day. Tunande tugeta tuona maendeleo baba kutiza kuwa ngwe ngabete na utukaja kuthithia babareji nkuruki atongeria baba ni baugite bakagwata mbaru thirikari ya President William Ruto nikenda thiria ipindi biawe biere Kithure Kindiki akethira kijukia gite gya kwa President wa Nthiguru iji na ne kwa ile barabara ambayo tunaenda naye ni ya 2032 ya kwamba Mungu akibariki 2027 William Ruto achukua kiti na naibu wake Kithure Kindiki
akiangalia ngondo bwera kuma 2028 mwaka 2032 watu wa Meru tukabaki Gara State House. Amen. Na 2027 ngautinde kwa kia president ya Raurea tukaibangiro okura ni Ayubu otowe ya deputy president ya Raurea kwa president kana kakaigetu ato wagakaria Ameru tutikwenda kwenda tu State House katugethira twina umwe wetu twe a State House tumba kunoa muno katumba kuthura na nde tutiyereka step kamwe tukumanyumbera nene na Ngai natwete kanya kau katonekana ringi tutikumenyeire ringi kakoronekana in this life. It is in our generation, it is your responsibility kukaria kanya kau. Ni arena we Reverend Mutumanto Ithinkia arombete Ayubu Bundi kunengerwa kanya kagwita ngugi gitine ga PS miario kithure kindiki ethirite agicokia kwina interview speaker Bundi abwithitie ya kwa PS kwina interview abwithitie Imenti Central ni rambiririe miekethano hapa na pale na ndi ngavana wa Meru ntikwenda miekethano Meru miekethano ni ingirwe na mwekethani ura munene tutikwenda kuinvite ni miekethano ya kisiasa turenda environment ya ngugi Ngai yako akanya nonto you are still broadening the government ni accommodate Speaker Bundi ari PS na aratuonde Ngai yako era kanya nikenda tutikethire twina any part of this county na misukumano nonto antu baraba support amukurura bena allegations bakuwa which could be not necessarily yithira yisiama. Hiyo kazi wewe gavana unasema hiyo kazi mimi ndio mwenye hiyo kazi na nitaimalizia. Give me time, give me time, give me time. Tusiweke siasa kabisa. There is nothing political there. Nasikia kuna watu wanalaumu sijui Kirema, sijui nani. Sasa Kirema ana appoint PS. Si PS anapointiwa na rais na deputy president ni mimi. So kama kutakuwa na shida mimi ndio mtu ya kulaumiwa. Sio Kirema. Ama namna gani? So Ayubu wewe kaa parking kidogo takupanga. It's a great man. Akiaria kanyene kawe Profesa Kithure Kindiki na tariritie mirandi kathumba thirikari ya William Ruto iretete aja kaunti ya Meru. Meru kaunti peke yake mwaka huu sasa contract zile zinaendelea ni za 1.8 billion in Meru County ambayo itaunganisha family 20,000 mpya hapa Meru County wapate stima. Haijalishi nyumba yako ni ya matope ama ni ya mabati ama ni ya mawe, nyumba ni nyumba na stima sio starehe ya matajiri, stima ni haki ya kila mwananchi. Kuna daraja hapa ilikuwa imetusumbua sana miaka mingi, inaitwa Nithi Bridge. Watu wengi wamepoteza maisha yao katika hiyo daraja na wale wengi ambao wametuacha kupitia ajali pale walikuwa wakaazi wa kaunti ya Meru wakiwa safarini kwenda Nairobi ama kutoka Nairobi wakirudi nyumbani. Mungu ametujalia, rais last month baada ya kuzuru China tumepata pesa ambayo tutajenga daraja mpya ya kuzuia vifo hapa miji. Nikiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagetumam. Na kagita ni waku kirindi ungeno ya munino mutongoro mugongo antere chia Meru na kanichani arijine raisi kana munino wa raisi na thia nambere kwegua agikamata ngarama cionthe cigeni na mucango akanisha yoyo akainambere kwegua kiugambe ya cionthe iri kubatara akainambere kwegua akirugamagira tabura tukurikithia riboti ino ni MC Mutonga.
nombete kwithirwo ai kanisene imwe ya Catholic o aja rigi ndene ya Central Imment aria ombete kwithirwo agita ni untu bwa kibwa kanisa na omba kwithirwo akiuga guti mucango jonge jukathithirwo kanisa eu ni untu mantu jonthe ja kuthira ni aria augire kurari kuritwo milioni 5 mwaka juju ndio rajura atari na niathiririe. So kwa ufupi, watu yangu ya Githongo Central Imment, mimi ni mtu yenu. Mimi ni mtu yenu, nitakuwa area siku jingi. So msiwe na haraka, msiwe na wasiwasi. Naweza piga kona, kienda Samburu, niende Mombasa, nikuje hapa tena. Niende sijui wapi, niende Tharaka Nithi, niende Laikipia, nikuje hapa tena. Iko makosa? Iko makosa hapo? Kwa hivyo nimesikia vile nikimalizia vile padri alisema Dean Mutweri, sorry. Alisema kwa nini yeye pale anahudumu Karieni tusiende hapo. Nilikuwa nasikiza. That shows you I listened to the homily. Ukiona nikiandika hapo nilikuwa naandika vile mtu ya Mungu anasema. Si alituagiza pia tuende Karieni? Mungu akitujalia tutakuwa Karieni tarehe 15 June. Si June next month. June tuteremka huko Karieni tusaidie pia Dean wetu. Hii mambo ingine tungoje. Mambo ya mashindano ya siasa tungoje. Tutamenyana siku ile ya campaign and we are not worried about anything. We are okay. Kwa sababu wale watu tunashindana nao, even them they had their time. So mimi nikiwa deputy president after 2 years and a half, mtaniuliza ni nini umetuletea hapa Meru County, si kweli? Ni mambo gani umetuvutia ikakuja hapa Meru County? Mimi nitaanza na miradi yangu ile nimeleta. Ile timu nyingine si hao wengine walikuwa na viti kubwa kubwa. Hata wao waulizwe siku ile walikuwa na viti kubwa kama hii yangu. Ni vitu gani walivuta ikakuja hapa Meru ama Tharaka Nithi? Si namna hiyo. And it is as simple as that. Hii mambo ingine ya kudanganya na kuchochea wananchi, people don't want incitement. Tushindane mashindano ya huduma kwa wananchi, kazi iongee. Kazi ya mtu ifanya nini? Iongee. Tukuwatanira ndobeto. Mukadi mbele kuwatira Rais William Ruto. Na munini wa rais. Mutori wenu. Oyo kwaria. Ukamuwatira. For sure. Tatia mbona na njara baba kuwa tuli hamwe jameni. Amen. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo, kwa sababu ule ambaye anawakilisha askofu wa Diocese ya Meru ni Dean, na tulisikizana vile tutaendesha hii sherehe. Hii sherehe imeisha. Pesa yote itawekwa hapo, ya rais, ya deputy. Ngoja kidogo. Acha tu nieleze ndio watu wasiulize kwa nini hatuoni kikapu, kwa nini hatuoni pesa ya rais. Kwanza nimetangaza mjengo umekamilika. Sawa sawa? Walituambia ni 5 million inatakika for everything including furnishing and cabro na everything. Yo mradi yote imeisha leo. Tafuteni mradi mwingine. Maybe you look for another project. Kwa hivyo hakuna mambo ya kikapu hapo, ndio tuheshimu vile Dean na baba paroko walituambia na vile askofu wetu ambaye tunaheshimu alikuwa amesema tuendeshe hiki kitu. Mungu awabariki. Na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwetonga ngikuripotera ndene ya Central Imment Meru TV. Iboegano ntubwa riboti ino na muthenya we munthi iri ntu ya ukongwira bamami betu nthiguru yonthe gikundike kurukumana arachuka ibethirite bakinambere kwa bayekongwira ntu ino na njira ya mwanya na arabethirite bakinambere kwa bakirikanaga hamwe na ukongwira ntu ino tabatu ku dikithiru riboti ino ni mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo.
Gikundi kia maendeleo ya wanawake ndani ya sub-county ya Chuka ibakungwirite ntugo ya Ekorogo Konthiguruni kiathukira gikuyitwe na atongoria mwanya mwanya kuma kaunti-ini ya Tharaka Nithi ari ugo mubunge wa Chuka Egamba Ng'ombe Patrick Munene amwe na ura wari vice chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka. Akiaria mutongoria wa gikundi giki Njiriani Karimi na urite thirikari amwe na ikundi bira bitari bya kithirikari kuongera kigina kiria banenkagira ikundi bia Ekorogo guku Kenya. As maendeleo ya wanawake, we call upon one, government and community leadership to increase funding for mothers or women-led projects, development partners to focus more on rural women who are often left behind, communities to end harmful practices like gender-based violence, early marriage and discrimination. Men and boys to join us with us in this journey, not as neighbors but as allies. Tabitha Mpunguro kuromba giti kia mubunge wa Mwekuru mwankani wa 2027 amwe na Professor Erastus Njoka ura wanwa kuromba giti kia ngavana mwankani woyo bakiuge Ekuru babatiri kunenkerwa gitio nontu nantu bagitumi kinene guku Nthiguruni. That's very important in nature. Atumia twe antu magitumi muno thirikari yageririe gutara mawira ma atumia na maria enkereba mengeba muno sababu atumia ni alimo, atumia no malebwe mshahara wa cooks, atumia no malebwe mshahara wa police no tutomi mo na discipline commission aka nimamenyagirira ciana matigi weta wane depression tarume male weakness na weakness yezi yambiritie bura maciari rwe. Ara no MC wa Karingani Murithi Gaturo augite kwina gitumi kinya gia kurega kuriganirwa kana gakaye nyuma kagita karaba kuthetera Ekuru guku Kenya. Kana gaka boy niga kwenda gatekirwe action serious nonto ndiraga monto gutege tukinene tuthomithia kairetu kathie secondary kathie university karikie university then gakena kwira mami na kana baba ni na mugeni ndina boyfriend mali ume amate kobitha agakura niko na boyfriend itakuletea boyfriend wetererete boyfriend wechiretie muntu ari kuria Eldoret akuleterete mu Eldoret akuleterete mu Kisii akuleterete uria mu Coast ukichwereria mwekarete au waku nithakia gaturo iria aregere standard ikinathie kuruguta biki ni aletererwo ore mugeni akore ndoka murate mwega ekuo gutafadhali tokieni ile serious business ya kumeki sure twana twato boys tukithomithia toiletu ana to boys ni tuthome. Mubunge wa Chuka Egamba Ng'ombe Patrick Munene akionekana kuorota cibitari cia antu kiumbe ndeni ya muji wa Chuka ara augite Ekuru baingi bagututuro bwagorera baguchwa utethi ndeni ya cibitari ino. We are losing our mothers na cibitari ino cietu cia private nutienda gutwira if they want to operate well nimandike madagitari nontu gutibu ungetwika cibitari imwe wa kiumia no kuigwa kuri mukoko ruthagirwa operation akua onge akua dengi it should not be happening. Kogu cibitari ino nontu ngazi expose wana juari ino nontu niweteka tuina partnership na monomero mandike madagitari kana mabinge lakini muntu mukate bati kukua nontu akuruthirwa Sicilian siesi te akwita muntu noma kana urongo lakini uti ungetwika wa kiumia kuri mukonge urakwirire ya wa kiumia kurungu urakwirire ya wa kiumia tugaturaga wogu hapana wogu mukuru ni mwana twako but he must employ doctors. Ara indi patu arutite mbitokere gikundi giki kia maendeleo ya wanawake kwigagwa bakiariria mantu ta mama bantu agukaraga bakirete wirwa kwa kuga mauntu mau makani mauko makigatwana ni wirwa maendeleo. You want to hear your voice as maendeleo ya wanawake kana kari kwa tulani ni kwenda kuigwa voice ya maendeleo ya wanawake tari kulikuwa Mariani kana ripetwa ni thene na mheshimiwa Anita agitinda kungarania na mucioni na mabaka na gweka rogu na netho kumama na mwana wake maendeleo kenda mugendele vans abiria ni kualiria issues cia gender na women na mauntu mama gwekarika mugombera wandu metu
wakwa kwe muntu murumo rathiere kuliba mukamu amutukia aliani karimi. That is your work. Wewe ndio advocate munene wa tumia. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Bwegana kagita nigakaga ukungwira ntu ya bamami betu nwarira nabo aciari bawri tukagita karako inambere kwa kwena kuuje ngo kuuje na aramije paka inambere kwa bena anjira imbega cyo gutigira ati bako inambere kwa bakithire kuuje ngo kujino kengomije yomba kwegwe kithia nambere bwega mwandiki wetu wande tumukiri wa Nkunja no tubangirite riboti ino. Tuko ya Mother's Day ni kwenda kwenda kwa mama bonde baraba kanisene nyabaraba kurayana batu happy Mother's Day. Ni Pastor Jack Mwenda wa kanisa ya Deliverance ya Kangeta ende akiarere ntuko yo kongwera mami beto kana Mother's Day ende na wetathai ni kuonekanete muno nje nyingi kioma kwethirikia thukana na papa inge bakethira kinya bakiorwana na bange bakathukana buru ara anabatekorianira amwe na aciaribo na ende akioria ntobo ni bo atikwethira bukilwe lubweya na nto ni batikwethira baikiranja cio kenda ciomba kwethira ikiroma bweya. Tukwenda domestic violence in families, family kudra kwina kuatanira, kudra kwina witaniri amwe na kutena divorce. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dene family wori mukoroka bwana mwekoro ku maybe igosungurana kabo yao ntoke pastor abutetheria na advice kana waita kriasia ibaku ba utetheria na ikudha kweli nyabange beta wa counselors anto kumanira nkundika kujukisio kana kujukia bunduki okikunya barona na bunduki. Bwana Yesu asifiwe. Anto kujukibiri tambero siki kanzo utetherie na family ku ite boya na gulie guliamwe ori ukirenjaki akiari na ureti muno entwe kuru bombe kwethia ni botethera sekinya arume bo kirengo icio ira bakorita kenda bomba kwethia ni bao kamisio boya ende tikaita kokaita kwethira kwina mpathukano kabwira kila kitenda cia family ni maromba kila kitenda cia family ni maromba. Number 3 bravo ati na family ni antu witikanire na kurianira bwitenda na ciangwe utumba kwethira wewe ine family uteteza cia mukuru ku kinyakura bia kuria kana wetano utethia mukuru ku kinyako kamuci kana mbeza cia kuka wega kiondo ne waita cia saluni yake family witendelea hapo waanze saidi mwenda dia ikenuka lakini ukakoda wewe na mchara yako weta kwa karante binde mukuru yake wake kukaringanira kwa tore medha kwa tore kamunda kwa tore ngare family uniendelea rembi eliamwe. Number 2 kwaraniria dene family kwenda wega kwaraniria leo ina mambo yate itaboya kwa create time mwa karande kwaraniria na kwaraniria family karia boya na wamama watunze ngoma ni ma okay aweta muzio kede ayena ruko no la ma okay aweta kede ana begrete mko hapo no la ma okay aweta kede nyamu kolombu ekeri kiamane de teringi basi no la ma Biblia iwa mwakoro mwaya oka msiwa nambi kandira siya wama tokea ayo talosi nambi nome nyekole kasi tawi mwika nokao. Kiripotera Meru TV kuma kanisa ya Deliverance ya Kangeta Gembe Central mbeta mukiri Nkunja. Ibwega nabo anabari kana thirikari nithiritwe kinambere kwigitwo mbitwa gutigira ati kunenkera anabari tauro cia mweri cia kubatetheria kagita kara bakwinambere kwigua bakithiragia mieri yago muno nara kuonekanite ndi kwithiritwe kwina kinyamara kana na baba kithia nambere kwa bakira kinyamara kagitani karanthe twena inambere kwigua ba kinyagira. Mwandiki wetu wandeto kurekaire muri mwambogo no guturikithiria riboti ino. Warire ntugo ya gukungwira ekuru nthiguru niende ekuru barabari na twana tunini ndeni ya cibitari ya Consolata Chuka batigitwe na gikeno kinene nyuma ya Christine Gatweri uro kuromba giti kia mubunge mwekuru mwankani wa 2027 kubariongera cibitari ni ino keingo akungwira ntugo ino amwe na bwaraba irire into mwanya mwanya busite go celebrate Mother's Day na the mothers who have just had babies maragire twana thaino twana tutu mena tu thaino. The reason yakwa ni ati that is the beginning of life
na au nibo twambagiriria twi muntu ne kendo twika muntu ambagiriria na kukwambia guciarwa. And I felt in the morning mariganagira tukatweka inge to celebrate what the good thing they do. Bringing a life is a miracle actually. Kuma tengai na namogo vota kupush nkinyama ya kinyamieri enu kenda na makavota kuleta kana kau, it's a miracle. Gatueri akiaria ugite na rigarite anene nyuma yake kwithira ari baraba nini boba inge baraba kuri cibitari no bari na twana. My observation kwithira teen mothers and twina challenges muno nuntu no kwithira ni kukugwa kuri na ino tutaga sex for pads nikyo thaira nasha no na teen mothers we feel like as a society kwina thina nitubatiri twambie turie niki twana tunini tukugia twana mia mwana na bateria kinyi miaka 20 at least, meaning ekegwathireti high school na the college nuntu ndukuino kwina TVET ndukuino kuthi college taino ni easier titatene. Ara ugite kengo kurigiria na banini kugia na yuna kugwata twana tunini thirikari ni batiri kurutha mubango wa kunenkagira ari banini panci batakureithua no ni kubatire kuiga kwina so many programs ya kunenkanagira as frequent as every month pads in our community. Sex for pads is real. Okathie day schools you'll be so shocked tuire tutoto gutera sukuru nontu akwaga pad. And that is not normal and we should not really take that for granted. Kiuga kiri siasa ciake agatigira gukiria ekuruke ngoba umba kwigwatira bongwa. My main goal ni kuempower families. Tokamenya kana antu me ikundini ni bunkwaragia na mama miba unkamera. Ukigwa mena ikundi we need to understand ikundini ni maruthatia. If we can fund them nikenda begwa mena merry-go round. Kwigwa kuri na gintu ta mera ino incubator ciangu koni ciacire. Mana kuba kubutakolera nguko makanenkerwa tucio makarera nguko cia matumbi nikenda at least o muntu egwari na kintu kiria ginkimuletera income mesieni. Ara ende Gatueri Muthiani augite uyu imururu mwambiria nau na ari tayari kuthiuruka kaunti ya Tharaka Nithi yonthe agitongaga nkoro cia kali na kubatethia. Kana ambiriria ino ni cibitari ya mbere na ambiriria that program ninkuthiuruka cibitari iria twina cio guku. Of course ni naurire statistics me atoringa kathimo tukambia kumenya ni twana twigana ninkuthie amagutuni. I'm going round the county nkirutha gogo kana ambiririo munde nuntu ni Mother's Day. Igwa tugwirite sana twana ba guturirikana tanario kuri Mother's Day ata tukuga congratulations to the Gatueria Mheshimiwa Gatueria and the foundation tukuga congratulations na tukuga tugwirite muno atukuburomba kinyabuje kaina kairi. Kiripotera Meru TV kuma cibitari ya Consolata mbita murimi wa Mbogo. Arimu na arantere chia tigania East bethiritwe bakinamba kwa bakiragana na ntheto ira ciethiritwe kinamba kwigitambwa ibara na nthu bagiciasa ba Mheshimiwa Mpuru Aburi na ara bethiritwe bakiuga ati Mheshimiwa huyo na thiritwe kinamba kwa getia mbesha kengwa arimu bainamba kwa bakiona barua cia kwandikwa na ara kulingana arimu baba bethiritwe bakithetera Mheshimiwa Mpuru bakiuga ati ethiritwe aro agitethi muno na thiritwe kinyaki namba kwa bakibatethagiria anene gutigira ati bakuona barua ino. Riboti irende bethiritwe bakinamba kwa bakiuria asiasa gutigira ati batiko inamba kwa bakithungagiria siasa ndeni ya kithomo. Adams Mutura Virenja notubangirite riboti ino. Maya bamwe ba siasa baraba kumerera matete ko bunge ishuwa mbunge gatiganitse utambia rongo ati bamwe bari mu barabethirite bakiona ngoto ngore Mpuru Aburi ni kabethirite bakendro baroa ndembo to yari mwere thirite kendo ko kulukiro tongoro mbunge we shuwa mbunge gatiganitse kuma wondi chonde chithano che gishuwa mbunge ke ibachumirite ntukore no muthoro mnene na kumnere kaburiere na kabebea baetarie bo batari utakinya chiringi mo kenda baba barwa chango ya warimo bakari bethurite kinyangarama ya kwira baro bichine TTC ni Mpuru Aburi tharakiba onde mwarimu na baba ingene arimo ya unio inda andikiro Mheshimiwa Mpuru anengereta barua TSC nta itu inyana ombi otembe sandero rete kinyarenda ire barua ndarere ngarama kuna ende mando ya kwarua ni kundi fulani ati Mheshimiwa aenengera barua akenderia antu batigania isti bounu rongo tato andikina ndio mwabo otebio toetua barabara Kitui Laikipia Murang'a
na county zingi che kuraya bacokerwe ni mheshimiwa ko abaro amerete na bacokwa tigania east konende kanyene karimo ninkuwa arimo iba alien totoyu totoke ochokwo tongorie ne bothoku oni alo amiande no ko yebo nene ati mheshimiwa wetu mporo wa bori atetagie mbia bora antu bakweta bena propaganda na ubakaua ko wetu ngiri mana thato mana yana arimo bandika wa otheri na onde mokoye mbadeki otheri tinya cent eu mwarimu wa mwensangu aua kato ya nyangarama ya weta na tutete kwira barua ukathanwa barua no ka report skuru no te manto ya yau yari oburu ni urongo muria kura na njira ya orongo na uri na njira yagirite atwere ngwira arita kana era atarita no nto mheshimiwa atwandikite buru otheri na arimo bandiki otheri ote mwalimu wetu ciringi no tenya mwalimu alo amakuwa aitwa ciringi kenda andikwa manto ya propaganda ku arimu kabandiki through corruption. In fact kaba kwenda kuchokia kithomo miaka yake kari kuma 2021 uchoka miaka 2017 na mwaka thao kaile some of our schools ni raje kuingo lakini na effort ya mheshimiwa ekwiro school chetu chitete boya arimu ibongelekete nonto mheshimiwa wetu mheshimiwa honorable Mporo Abori na kuomba kumanuva boya etachwa kabaro na kuomba konera kenda omba kona arimu by enough in Tigania East na ndi mwarimu umwe wa beneficiaries cia kwewa barua utheri mheshimiwa Mporo Abori nyumekwa kwina gikundi kia arimu ni umarimu utogeri njara mone baraba baune bamwe baraba wa barua mheshimiwa Mporo Abori na uteo katebo aitwe kinya thiringi 10 akiandikwa ni umarimu Mkuruki arimo baiborite kaburiere na kabebe nunto kwithira bakiringa siasa ne bethire bebo ne kinya mwarimu omoromo bukutha bakandikithika itene karabaru tongoriene na kire utongoria bo burari kuo kipindi kithiru kwa batongoretwe ni mheshimiwa Kabea kebe iba kuona barua ni kwendwa utongoria bweru ari botyo twira atiri ndandikire ngani andorene fulani otheri ojoto ikwa na andiki no utongoria bou inde ubo bwa mheshimiwa Mporo woni ni kuimba ndiki ntete tunya siringi so mheshimiwa Mporo taikwa yetia mbecha actually kinyangarama ya kugira barua kakuheya kwa ando baba kuthwanya mheshimiwa Mporo na kuendia no rongo ana ndo iba kuwa na kuendia ri abo bataroma bakaua atiriri ndari kure ndandikira mwarimu fulani na arutana shukuru fulani kana nyaketha ndandikire mwarimu ri ndandikire onge ende batotore arimu itokoraga na nteto yu arimu batigania East barabandiki ni mheshimiwa Mporo Abori ni baba inge muno nte kona na mheshimiwa mba kwithira akiruta chi ayeta kia mwana tona nya senti atandikwa renge ngiri mana thatu no ria support ya arimu bandiki miaka mingi so ankwenda kuwa mheshimiwa na support education boya na we back him as teachers tuinyume mheshimiwa na tuirende omo in fact como protect no mokaria no inya 2027 ito hakikisha batu as teachers tukarama na mheshimiwa no ntubwa ana ba in fact batethetu sana na ana pamo misarabu bate ya kwandikwa muntu ate yako atekiona njira ya kwandikwa no ntubwa kwithira na umete in a very poverty area so batu to support mheshimiwa na itukuwa propaganda chionde ni sikai kwa kando manto na education ito yatiane ilune arimu na one who can support it, that is our honorable mheshimiwa Mporo Abori. Othi arimu babuite bakuibwa bwa siasa ichi mbete kwithikire tu ikabebe na kaburiere chomba kwithirike na migithomo ke shumbu katika nisti ara kirare mwaka ino ngile 17 mwaka ino ngile 20 siasa yu itokera siwethia kithomo na kirare ntherenge na mheshimiwa aitethetie skuru kabisa iya isa ciegoro na atigania isi twao ya itombea kuona namba na tukendelea kabisa na tutetikiria siasa ciongo siringa kithomo ringi constituency tu ibwega wanga abutotoreria mutomo atigania East akuwa na enderwa baroi mheshimiwa Mporo Abori no mutatheria no ntu mutongeria weta ku report kwa borichi no ntu tutiokira tutumire the legal strategies njira injega cia watabau bago perpetrate corruption ndene wandikani batigania East
weka beabe oria nganga we mirtaene na ogenywa ganchobi na kuranda na kuina mesikito na unjirene ndiando owete muntu mwake kabeabe kegoba guto bakuthia tanyuma ura muchiari kinyomwe watetheria mwana kinya na basari angwenda ukonifirm ruari etio arimu wake barabandiki mheshimiwa mpuru wa bori batetherete ukona ngwe tuko na wengine wengi si ni ukweli bamo batakinya na bangi arutingo bathirikari barabatetherua na ote kinyomwe aituambia nawe kabeabe kwenda ukuripotira ruari ndugura twatura na baubeto utore na bakume gindori obaona no kwa media yonto batukona ni anyuma na utewo ukararia kethira atatetherue mheshimiwa na utewo aruta kinya 10 wetura na baku na batu tore na beto tumenye no mwaria umande ni atigane east. Nkiripotira Meru TV kuma tiene betanda mzimoturia wa Thirinja. Bwega nuntu bwada mzimoturia wa Thirinja na tukirekana riboti ino ende mucio wa mwana orathia na mbere kwigwa gitemwa njara ni mwamba wa bikibiki na antu bara kana thithia bonda baina mbere kwa bakithukaga kwa muthogwanirwa uyo aruthie antu bobo ende antu bomoju ibethe tubakina mbere kwa bakibu magire na kwenda kioto kina mbere kwa kionekanaga kumania na karikariri na bakina mbere kwa bakiaragire kinyontu bobo bakuthukiria sheria njarani bakiuga butari bwega amukiri wa Nkunja no na riboti ino ninkuibwa mpinyeleketa muno nonto monu kwa aratemengerwa na ntuku ya Jumaa ende muthaka umwe une mwetithe bikibiki na mbere kwethera sirimana na mbaba bikibiki na kumuitanjara na kumutemanga mwiri kwothe akue ukwa ende na baramusuna bikibiki yake unto njayewe yumirite na kuabone kioto bakwenda kiumba kwethera kithiatura na muthaka ona kioto kiawe bakiwa ambaba ni bathorikite ntereji thirikari yuki njugumu na muntu no aratemanire no yero njugumu no ntokiomie kithiru nya muthaka ongi uratemi no antora we ninkuibwa na tamanite ringi no te atua ginyere kuyoyerwa kumugai tugathirira kiondone gatuthirira rutere thirikari yo no yo tutethia kenda tumbo kinya noko thirikari yo mbaguito kuthiata after few months ntetwirika olana kankuromba turiromba thai bone ntithie na atari no tu mweri uyu tukurecord cases mbwa o ithatu cia attempts we isietete na wange batemangwa so ekera wasenere kabisa to an extent that kabaenda kuorwa mwana uyu na bate bitikibete kirwa bone ende tu thirikari ne yuki manto serious ibonka tumbakuwa mwanka thaino ntutuke ya kupuuza imambo itakuwa mbaya zaidi barabara ne yetu ya kumalare kwena miramu uruine ukinya kolene mwanka ukinya kidiba akatholeki twina tarimbe namba kabwo yurikuo oni nkuromba kinya OCS kana muyumbe wetu TJ obomba kubwitha baeka kabio kana patiro ebwitha chwe barabara ene yetu no ntwe kare akubwithwa tukuthirirwana thirikari neri ura kumbika antu bau utalika ba watu ponde otwego tumu bati utibwa bonko kuthwanirwa nontu ba etha ciuna batandene bagatwika batandene gwatwika bakalikilwe bature kubutani manto security ciana betu ba bikibiki muthagari ari tunga mauno akona bikibiki yewe nikenda mbosi tokene lakini through insecurity aka lose that bikibiki na kumbika kagoyete ne randu kuwa ciari batirwa murio yokurea bikibiki na magaluse mwana ende kankuromba security agencies mbere ya akaribongo boya atua antu baraba kwetwa iba yukirwa atua na riu kisanga kikitete na mbere ende njaimwe ni mbere kwethereke mto mwanki iraba kuate mwana uyu kana mwambora omba kwethera umete kirenjeje onto nabo antu banjeje bakuate ukia kwethera uma mwana uyu ni muthwanirwa kayukirwe tali nonto tonto boboya komba kwethera hakebwethiam ando akaise bikibiki iba kuoya sadia njarene anze obate rigithi muntura bubu kengana no githe kwinto akuyete bokawata bokaendi githi kinyandene kegwithie musiyo muntu musiari ai nyumba amamire akaurwa kwa mwana itere atiua no akinya mwana wake akaiya ateyarumie musiari nombi ende nyumba ye batu turiatori ni yare bakae ni are muzakai ko yaka musiende yake iro kae ari
tureni ari yange kwa akioka muthaka kinya kioro atoka ikamuthaka kanunu teka kaino no weso no buri kubwa woka thaka cia wata ungiena makosa iba muwate mamwendie ndene kana bete bamuthitange kwa thirikari cungune yongwa ne muwate yongwa. Nikiripotera Meru TV kuma Kirindara Ntunene 1 Beta Mukiri Onkonja Bwega mukiri wa Nkonja karibanjoro tanara rwiriro rero bethire tubakinambira kwa bakebu magiri na kuthetane kuthukanga kwa barabara ntere ino bakenda inde kuinambira kwa bakithondekagirwa riboti tubanganire tune mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni. Karibanjoro tanerere wandine yaruiriro rera gicigo mbunge kia Buru ibaciumiritie gutariria bura bateyanirwe ni thirikari kuntuku bakiwa ntura yite ona kabarabara kinya kamoka kea kawitira kinya nyuma yo kuringa kura na kajira kare aka njire nji igitara kiroito eje umeto kuma nchore we umema ilithano katikati o igwatwe kaguru kare ko umete kuma kibiritia kai ko keja na mugujo mwingi na igatwekere njire unethirire ko ana beto kuma ndea kwa skulu njoro tandeji bewa bena thina ria kurite batwe barabara twiriga kuthithirwa barabara igitara karembe iro bikibiki cietu ngaine ciumara mina ikararanja cietu naja lakini kuma tukuthura uju wetwa ntuo batu bikibiki ko kwaura uti muntu maramine atonya na bikibiki risabu ikura ntaka acoka njira kaga cibitari kaga kuma kwa kiambati mwanka njiruta dispensary yewu ithina njira kaunti ya njira ye kuna mama irithano igitanite gwetu kuma nchoro iboro ikaumira munga mairithano njira nge kaunti ni njira mutirodi yewu ni oreria buru yewu nyete tairo buru ne thukire buru njira cietu coke ja tegera ja tori mwiri wa skulu tingari kinya skulu ao no to njira kuthuka njira ndeta ro chuma cia kugitanga njira thai ni twekangi kibiki ti kombenya kureta chuma na nde njira thoki mono no tunya bikibiki yangu ete mboka mata gintu ireta inge tinga njira cibitari je MCA wetu kithinji tuo ye njira uko kaura konje jeria tuika yara mine buru ko kaura tuika matheria na eturo to kaikiora mine no bikibiki teta njira kuthuka intaka ibuoga no nte bokuthura tongeria betu tucitanitie na nkoro na mwiri na ria baromba kura twatina na bona azabu nende nkathuire tubucokeria ri ikwithirwa mantu jara bwatwira kinya bumwe tibu bwakinyaniria kinya bumwe baugire na kanywa uraromba kuuga uga na kanywa nkora cie kuraza ni baugire bwikenie kibatu na rieromba riokire thirikari ya kaunti ya Mona MCA wa kuntuku kithinji ntuono balikana no babwithiria barabara iwo yora berite njinjo tuchugurikere na utawikeria tureta erotethio otwerete wa tutethia lakini ototethio tukwanya njereko njere gitara kawira njori beja batwiripo tuthithiria barabara batwi bakweja bakathithio u ni ugu betere na batutejaniria twaboria maramu ni ate butikwijo twikira batwiri itwejete mwanka mameta tukira wa moramu ijete gwikirwa na ndi nungi uri kuko itukorwa mbategere kajira kau nontu igatwiki inyamwa imaiga kwejange kuratwiki ni nyamuno imaiga twaro mbere. Kiripotera Meru TV kuma ruiriro rera gicigo mbunge kia Buru Mbita wa Mwende wa Laibuni. Nyuma ya ndagacha ya thite gutwika kironda kia muteneka na gutwika mpanga ine kiria kari ende omwe watongore kumantere ino mwene wa kumenyekana ta Dr. Kasuba nethiritwo kinambere kwa kebu mageria na gutwika woguni bonene kuthondekera kari ndagacha ino ndagara waiguna noe uguturikithiri riboti ino kuthukanga kwa ndagacha ino kwithiritwo kuri kinyamara kiria tomiria kari wa manatori bakirigicha bamwe baritwa bakiria moikuthi cukuru nontu bogwa ya bakuringera bantu aga agende mukabwe mokumenyekana ta Moses Kimenjo kana Dr. Kasuba bakibumire kuthondeka ndagacha ino gucokia gwirigiro bwa kari baba ndagacha ino nimbudikangu sana ana betu no bakuringira ekuru betu aciari betu antu bakuru na antu bonde baba kuthi kuruta biashara taunine cionthe iracie cia mukothima mutindu agatunga kinya baba kuthi murika ndathugania ndona imboya tukare na aturi tukare bwatumba kurutha ndagacha ino na emundi ntuge guki tuge emundi ndagacha nyamura niruthwe irumirwe chuma cionthe wiwe muntu ekurukiraga na okuruka ainjetie na ibwega muno nontu a community kwirutira nontu a community chuma ino cionthe na inkomenya twana twarutha na ana betu kinya shukuru mapema ibo turwa muno nontu ocherwa nontu wambio
Dr. Kaso bagitarire na ruteta gitumi kenge kira gitumito mbakwithirwa kibumeria kuthondeka ndagacha ino. Economically ndagacha ino ikariogo itikuninte economical no antu baingi bakwenda kuira into biago rirabi na bei lakini ria mbura tende yurite ndagacha ikariogo muntu agachererwa akichererwa ugu akithi kuona iribi gwire bei akendagia bitana bei mantu mange guchererwa kinyawira na turuga ikaso bachapa kazi ende muntu acherona thiete gwira inontu wandagacha ino makosa sana ikieto mitunganire ta community de volunteer wao ndagwito chwe chuma twakendagacha tuge kesi kro kari na tori na babatarigariro ko bumeire ko mucokeria nkatho gwamana gutariria mathina maraba ithirito bagikurukira ndagachani eno ni gwinde are kugwa kombe na tuko mukoro mwanka matere tuko ngotirukire begu kire buketiagu na ndaugi murungu bwega mono na ingo chokia nchona na nkatho mono kiri mwana ojo gwetu kacuba na agututethia mono kiragacha giki gwana byo bunga boge chobete tukurira mianke minge mono kiragacha giku itomire atwathi kwa nene ya ringwa mbicha tutono tethia ya ringwa mbicha tutono tethia niyo ngwete kiragacha nie kure tere mwe na inkugi bwana to ba Dr. Kasoba kuthuganye gututhuthira kindaga seku no ntugitura kwinaina ukigenda roige kwinaina utie beronge wakoma na gwithina ntheri na itukugi bwega mono ntubethuganie rwethuganie uturuthira ndaga senu subchief wantere ino Isaya Beresa akiuga bota thirikari bakathi na mbere gukaria ndagacha ino na nkurukia kiugora kawathikana kurite chuma ndagachani ino kathuchirwe tagarire kigwatho ndiuga wende no ntubukaritia wananchi ndenda bwibibyo bugakaria ndagacha ino muntu wonthe gauchika kwenda kugita chuma kana kwenda kwenyangia lete ne report na miabuitha mikoro ino ntitumije itoraiya babari yetu kira tukwenda keni information butwira ingania no rakurire chuma tukandiro nabo no ntuyu na kunyamaria community na kwenda kumichokia thina ni na arairari ndagacha ino munde kuya kureke bichwa Dr. Kasoba tiake no nturira mirinikanira kwa community twikia ya community na netu nende tenkano wa community twikia ya thirika na thirikari tugakaria na muntu gondo kageria kuga ni ake kana mitumire na njira tabateri tukandiro noe na njira bateria kiceri umakirigiterere wandini ya mukothi magechigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbitandagara waigona Boye ndagara waigona nuntu boriboti ino na tongora tababa hipo tukuinambere kwa tukiuga ati iba kubatara tukainambere kwa tukirithangu ichiago na nuntu na tongoria bakujali kana tongoria bena kiao na mwingi kinyabatari tongoria niugo bakuinambere kwa bakiruta bagira kana bakibarutagira ngugi kuona ni wendo bunene borabe yathiritwe bena bu na akari riboti ino murithiri wa Meru TV gatukinyire muthigo maratu kubangirite ugorobo emunthi katho chimwanya nuntu wa kuinambere kwigua uri kionini ya TV yaku ya Meru TV tutie na bonge tukainambere kwigua twitigagira ukagwethera bambitana ni Famines wa Kimathi mwonaniria wakwa wa mathithi ugorobo emunthi ni Jacqueline Makena rutera rungi ni Ramsey noe mwerekere wetu kagitata kura tugachoka na mubango wa rumuri rwa siasa karabwega